Dobar dan svima, dobrodošli u novi program Šport Plus na sveučilišnoj televiziji. Naša današnja gošća je Tamara Stojanović. Ona je mlada odbojkašica koja igra na studentski odbojkaški klub Mostar. Dobrodošla, Tamara. Bolje vas našla, dobar dan i od mene. Drago mi je da sam gost sveučilišne televizije. Tamara, odakle potiče tvoja strast prema ovaj sport? Pa moram priznati da se rodila jako davno, evo prije punih 13 godina. Sasvim slučajno sve djevojčice u razredu su trenirale odbojku, pa eto, znate kako ide danas. Gdje svi idu, da idem i ja. I eto, upisala sam se po nagovoru tih svojih prijateljica i moram priznati da sam im jako zahvalna jer od svih njih sam jedina ja ostala u sportu. Ovo mi je do dan danas. A koliko sati moraš tjedno trenirati da bi došla do neka razina što je profesionalno? Pa moram da priznam da za sportaše nikad nije malo treninga. Generalno moj tim trenira svaki dan. U toku sedmice imamo po 3 puta dnevno treninge. Ponedjeljak, srijeda i petak imamo 2 treninga na dan. Vikend je ostavljen za utakmice, tako da imamo jedan slobodan dan da se, ajde kažem, refrešamo. Tako da svakako treninga nikad nije na odmet. Da biste postali profesionalni sportista, potrebno je jako puno truda, zalaganja, čak i nakon svega toga nekad se ne dobije takav rezultat. Da. Što je najljepše, a što najviše žrtvovan u sportu? Pa moram da priznam da ono što naučite u sportu, mislim da ne možete naučiti kroz neki, ajde kažem, običan život koji vodimo, ali postoji puno žrtve kada je u pitanju samo društvo. Evo, na primjer, ja sam student i dosta puta se ne družim sa tim svojim kolegama, iako bih željela zbog obaveza koje imam vezano za sport kojim se bavim. Ali svakako oni su tu da se usklade sa mnom i ja sam im baš zahvalna zbog toga. Da li misliš da li postoje probleme u odbojke u Bosni i Hercegovini? Ma svakako da postoji problemi ne samo u odbojci, nego u bilo kom sportu. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, mislim da svi sportaši su očevici tih. Mislim da najviše mi osjetimo zapravo kakvi su ti problemi i baš nedavno, prije 2-3 treninga, je trener u razgovoru sa nama rekao kako smo mi najviše oštećeni kada je sport u pitanju, mi kao igrači. Tako da, mislim, ne bih samo generalizovala kada je odbojka u pitanju, nego od svih sportova, i ovih timskih i ovih pojedinačnih, da bi se svako složio da je sport u Bosni i Hercegovini jako zapostavljen, s druge strane je jako malo plaćen i da je nekako iz tog razloga sportisti imaju želju da odu iz ove zemlje. Da. A postoji li profesionalizacija u odbojku ovdje? Da, postoji, mada upravo zbog toga što je malo plaćen, sportisti su prinuđeni da traže svoj posao, pa samim tim kad vi obavljate neki drugi posao da biste radili, jako je teško da budete i ostanete profesionalni, jer profesionalni sportaši znaju šta znači prava profesionalnost i koliko je teško biti. Znači, automatski nemate mogućnost za neke obične stvari. Morate biti maksimalno posvećeni, a čim uključite tu neke druge stvari kao što su neka obaveza, dodatna posao, pa čak i studiranje, ulaganje u sebe, vi na taj način se odmičete od tog profesionalizma. Da. Ne bi mogla ovdje živjeti od odbojke? Pa ima tu dosta subvencija, ali generalno u Bosni i Hercegovini možda postoje 3-4 igračice koje žive od odbojke, skroz da žive. Mislim, ja sam sadašnjim uslovima zadovoljna jer sam student i filozofski fakultet je, odnosno moj predsjednik i svi u studentskom centru pomažu nama odbojkašicama da uspješno završavamo fakultet samim tim što nas finansiraju i mogu reći da je to jedini klub u cijeloj Bosni i Hercegovini gdje sve djevojke imaju plaćen fakultet i na taj način imaju subvenciju da mogu trenirati i profesor samim tim imaju veliko razumijevanje za nas i za izostajanje sa predavanja.
A sad kad već pričamo o tvoj klub, prije korona ste imali jedna od najbolja sezona koja ste igrali i onda ste se zaustavili zbog korone, neke 3 mjeseci, je li tako? Da. A kako je sad kad ste opet se vratili? Moram priznati da nas korona nije poljuljala i da nismo posustali u njoj, da smo čak krenuli istim koracima i nedavno smo, to jest vikend koji je iza nas, smo ostvarili istorijsku pobjedu protiv ekipe BL Volley i sada očekujemo ekipu iz Lukavca, tako da se očekujemo dobrom uspjehu i ove sezone, čak šta više najboljim od postojanja SOK Mostara. Da, znači da ste u istom stanju kako ste bili i prije korone. Da, baš to. Korona nas apsolutno nije narušila ni u najmanju ruku. A kako ste to radili? Jeste trenirali nekako online? Kako ste, ne znam, kako ste... Pa pošto se cijelo vrijeme u koroni pretvorilo u to online vrijeme, tako smo i mi se priključili tom vremenu. Od svoje trenerce smo dobijali naputke kako trenirati, koje treninge, ona nam se snimala, pa su mi radili kući, odnosno svako je radio u prostoru koji je imao. I na taj način smo pokušali da održimo formu, a da smo je održali, evo pokazuju ovi rezultati koje smo ostvarili do sada. I kako baš očekivaš utakmice koje imate? Pa moram priznati da vikend prije je bio iznenađenje za cijeli grad, zato što nismo baš očekivali pobjedu od 3:0, ali eto, zalaganjem i desila se, a u nastavku sezoni, pa eto, ja bih voljela da se popnemo stepenicu više, da ne budemo na 4. mjestu, već na 3. Da. Pa ćemo vidjeti, pratite nas. A osim igračica i što si trenerica, najmlađi članovi svog tima, kada i zašto si odlučila da budeš? Pa mislim da je logičan slijed svih sportaša, da mislim da većina nas ima želju da to znanje koje stiče tokom cijelih tih godina da podijeli sa nekim. Pa eto i otud ta želja moja, s tim da moj klub je nedavno, prije možda nekih 6-7 godina osnovao školu odbojke i samim tim mi smo djevojke koje igraju u tom klubu, su trenjerce najmlađim sokicama, kako mi volimo da kažemo, i mislim da je to jedno jako, jako lijepo zanimanje, mjesto gdje nemate prostora da se umorite, čak šta više dobijete neku lijepu energiju od te djece, jer mi sami znate da su djeca najiskrenija, pa tako da tih sat, 2 ili koliko već provedenih s njima je zaista užitak najviše. I kako izgledaju te treninge sa najmlađi? Pa oni vole dosta da se igraju, pa eto mi se trudimo da kroz igru djecu učimo da bi na taj način savladale odbojku, mada i od samog početka se trudimo da oni budu dosta odgovorni, da nema situacije da kasnije na treninge, da su nespremni, da od malena pravimo pravi mali sportaše. Znači, dakle, si odbojkasića, trenerica i studiraš odnosa sa javnošću. Da. Studiram odnose s javnošću, 4. sam godina, s tim da sam završila 3 godine novinarstva. Eto, obično kad kažem, dok sam bila na novinarstvu, svi su me pitali da li želim da se nastavim baviti sportskim novinarstvom. Ja baš iz tog razloga nisam upisala novinarstvo, nego sam željela da upoznam ove druge sfere koje nam novinarstvo i tekako može donijeti. Pa eto sad nekako logičan slijed mi je bio da upišem odnose s javnošću, čisto da uklopim ta novinarska sva načela. Da, i u koje mjere smatraš da je obrazovanje važno u sportskoj karijeri? Pa definitivno da je važno, jer naročito sportašima koji su konstantno izloženi kako javnim konferencijama, jako im je potrebno, svakom čovjeku, da se obrazuje i da gradi sebe, a naročito sportašima. Mislim da je sramota da ste, ajde da kažem, uspješni u nekom sportu, a da dođete i da ne znate da nešto kažete o tome. Moje mišljenje. Da. Hvala Tamara, sretno na sljedeća utakmica. Hvala vama što sam bila gost, bilo mi je jako lijepo.
I danas smo se malo približili na svijetu odbojke. Iz ruke jedna iskusna odbojkasica. Vidimo se na sljedećoj emisiji. Hvala vam.